Jodake gweng' ma Kabati mayudore Kitui West nikod luore wi arita ma gweng'no bang' jonjore monjo kendo nego achiel kuomgi e kare mar tich. Johala David Ngii ne omonj kod jonjore seche mane oriko loro duka mare magichiele kod magina. Kane losi yor simu, ruoth ma gweng'no Thomas Munyao okwayo jodak mondo oti kanyakla kod obila e chiwo weche kata maling'ling' ma biro konyo e mako achijego. Mfanyabiashara wangu yule nilikuwa nanunua vibaa, nimekuta ashauliwa leo usubuhi hivi, na inaonekana hatuna security vizuri. Kama hawako, tunahitaji serikali iingilie. Tunataka majibu kutoka kwa polisi. Tuko na polisi hapa, tuko na CID, tuko na Happy Police, tuko na ofisi ya DC hapa. Na tunashangaa kama wananchi wa hii soko. Na hatuna amani kwa sababu ya insecurity na ubudaji wa miandarati hapa. Kwa hivyo tunataka serikali kuingilia, tujue ni kwa nini mfanyabiashara wetu. Tunataka majibu kwa muda mfupi, tujue nani alimuua.